Webare kutwegeitaho ejin program sente tutura nuko twaza kugitandika tutyo eshaheji ekireki nde Esther ahura umutebekanisa program eji beitu ekireki ntugumizamu no kutayira abantu bakore emirimo etari emwe nemwe omu town ya Fortportal omu Kabarole district kandi ekireki twatayira omwami Mpamizo Domiano omushijo ogu nenzarwa ya Mitoma district konka obwahati nakora Fortportal town niwe turukwija kuba tuganira nawe aha program sente tutura ekireki. Amazina ano banyita Mpamizo Domiano ni jaro mu district ya Mitoma ehagukire a Rushenyi mu cyaro cya Cyunga no Kagwanya Kisoza niyo nkorgo ni nkorera Fortportal municipality ni mbazira ukora mashini yanjye rwaha ni mbazira makoti nugo mu rwanje ubwo nayegerwe mukono Naje nkuruga kare akana akunda okuba makanika konka sente zo kweyongera yo kushoma kuzabuzire yatunga anko we owamwegese umurimo gwo kubazira kandi umurimo gwizire kunda gukora okwistya ezesha nkabani nshoma akona ikirasi ni 4 sente zayicanga izayicangiraga mbakanze kwega karumuke mukono icyo nataniko kwega kubazira amasiyute gabashije kasente kukaye cyangire aka school fees na anko wanje niwe yandesere ko nuyakaine eduka ko niyo taxi park mu Fortportal niza natanka kutura nawe ati ngo gamba tereka nkwigese cyarani ati mfunyegese cyarani yangise cyarani rukaweri 2028 mugwena izomu so 2029 natanka kwege cyarani kubona bene nshoma kai mangu ebyo kushoma kubyakurema kandi mpuranya ndakana kamotoka konka tuza kuzomu cyarani munuya anko wanje ni wabintiremo kandi kugire mbere nabendomu ya letera nagamba asibiri akambireke kanze mu gice bagira ki ikibangamba kandi nafuna yakwataraho waza kuteka amateka tumwe ndakiriya so nkatango kwege cyarani kana buranchikunzire akuba kampereza he examples ebyamanto kwege cyarani uburingo gubarumo so nabona asanga mtobar kubi so kunasanya batari kubi nanye nakunda umurimo gwe cyarani kandi kuza kutanka ngatandika ngukunzire kana hati ninki gukunda umurimo n'umurunje munonga tugwine nsonga yona ikikurwa kwataje kandi ukemanyira nokora nobo tuna katubaho ndaka sente karmuno okora no balancinga gonda gwahara busana yiro nke mirimo itatu tukora mu cyaro yo kutera amatafari mbiya tukurize evyo tero ya school fees uri sente nkebye konkande mirimo yindi tugoro gundo gunda kozera nabwo nabazira suits z'abashija uniform z'abana b'amashomero nebindi binji kanagira ngo za suits zakora obwire bwinji nakira kuzibazira mu materials zitari kushana ezari kwiha Kampala aba Fortportal kuyana home eno ibintu byo namba bakunda bitu nyonke ndakwamera kintu cyumwe so nimbazira amasiyuti gabashije na isiyuti yo mukazi ekoti na skati hiza na byo ntubazira konka bakazi tabakanya ndendo already made zezihwire mwe nabashije no bakukirakanyisa kubaziza so ati ntiya kudiringa manongo mubashije no bakwiza ine uniform keji ninjo mbazera no kwiza ine bitenje na wono bazira konka tabakanya so akonono ukagita munko konka tujya mu nico kugogaraho munonga twine mwabakongore katika kwizana ndana rondo mukongore namango mukogeni wako makubazira ikitenje hati no usanga na rondo mukongore hati usanga baje no takubafana batakukanye hati kito abanyankurumu no bamanyango abanyankuru no bakubazira amasiyuti kana kujubazire karugamo so kakubana izayi ko workshop ngeje sanga no gabori nyankora gamba tatata nahaba akwana amanko abanyankuru mbabazira jamashuri hano mukasheshe nzo mukasesha yemwe nkubani mpaka nkubanyine oda yo korea suite nje no mu kitabomu mukangishara njikora orna kurumwe nimbazira suite mu konka nkubani imbazira hizo muntu ajya tempore yanje ashweka uzipu ninje mutero akasenda kikampereza mukabika kiretera eze sente za nakora ya suite ntazi kwataho sati cyawe yabanka saving yanje ninge sente zikwiza garko business
izo nyaho renti nyaho ki mbezene zigaruka mu business muno usanga na nyaka center kugwa kureta ati mbaze resati yanyu nkora fitting ntera ho zipu nsare mpare yanjye buringwa hatezo zinyamba sente zo kurya ungaruka nsevingaho nanye sentera family yanyu tumugura kanyamakuru wa mukaga zene za business zo zigumana zigitambuza ugumana negendo miso nco kurebera amazira no bwiro bwona no barira ubesingira customer wa repair garko besingira customer wa suit engo yezi tuzugura Kampala so tuzigena Kampala arwecwe kamba cyeto mu kiyembe umwe no kusopingira ngo yezi mukaraze nyinji na nyene nganya kora cyo isi yanje kintu kinkura kikambwenera nimba imangu na customer nkiza kumbwenera so nicyo nchikurete ngo ni nyinji wikotora ni seriso yawe so leta ni oteka customer kizayo kuko arebera kwiruka kusemera nawe nuruza kumusemera no sanga yarutwara leta ngora siyute mwemwe ari ukusanga nyine hubu izine siyute nkitano nzinga bitanza hana kayiguraho iza guzana kayiguraho yiza nenda siyute hariya nyinyi hakore nsara eriye guma display so atezo kureza za display nezeze zuhireze ziriyo mukatare mutaro kwizana nenda za bwangu ayinembaga yaho naho na izaya ikamusuti agipuma nje mutani ngeranse buri mwabwe mbare tubutani ngire mupuma kakubara mu kakorectinga biteko otogwe yabagishikiramo agitware huyire no wa order na ayiza akoyesa order nyine kitabo cya rosita mupuma obana enda fitting obana na design obana enda mpango obana enda kora resi obana enda chibro fashion yone yakubana yena soboro mbahandika muhereza ampa deposit muharsiti muherezo bwiro bwerize kujakiramo ayiza sanga ibintu yebuhuye natugambira ngo ukubazira suiti na munonga ekoti nzibazigumire ahaboko banchitwara obwire bwinji kandi noboine kwegendesereza munonga entano serho yamani ati nkawari wego musigazo gwa ryahamezaho mape yakubatira utekashana na yabana maybe buriyo mwine ko twatwayegere uyibine kuba wamwegise hari ukusanga urwo yarutire za cyoka nyingi arona akomara unuza sanga terimo bucoka buke unusanga n'ubwa medium konka buriyo mwe nakore ikintu cy'icurugamo wiriwe koti yo kote netware ibintu byinji munonga umbukozesa tekasana n'ibitenge byawe uniform anchokura uru nakurwana usanga no bazire ko hotemwe ubundi wagira speed ngo mu Christmas ngo twatore busy ubazire ko hotibiri ubu speed usanga ucyarana ruga musanki nagwecyo ninga sayitana bono bazira speed konka yekote netware ibintu gikane twarogwire bwinji program Sente Tutura niyo rukureba ejinesha haya kahumuro konka tugaruka utakarga aha program